sekunde do kraja. Damjanović, sve je gotovo, 28-25. Pao je svetski i olimpijski šampion. Pala je jedina reprezentacija u istoriji koja je jednom trenutku imala sve 3 titule. Ovo su zvezdani trenuci srpskog sporta i srpskog rukometa. Bošković i Kejrilson, sportski pozdrav. Briljantna igra naše reprezentacije protiv Norveške. Pobjeda 28-25. U posljednjih 20 minuta utakmice naše su dozvolile Norvežankama da postignu samo 4 gola. Neverovatno, ali stvarno. Stanković, direktor naše reprezentacije, verovatno čovjek nema snage ni da se raduje, toliko izgleda hladnokrvno, ali ovo je rezultat o kojem su sanjale generacije naše reprezentacije još od 2001. godine, kada smo posljednji put kao Jugoslavija stigli do svetske medalje u Italiji. Bila je to bronza, a sada imamo veliku šansu da uđemo i u finale, jer sljedeći protivnik je reprezentacija Poljske. A sada ću ja da zaćutim, jer ova atmosfera je trenutno najbitnija. Ladies and gentlemen, video award, the best player of the match. The best player of the match is presented by Adidas. Sad koga proglasiti za najboljeg? Da li Draganu Cvijić, da li Damjanović, da li Katarinu Tomašević? Mislim da to sada nije ni bitno, važno je šta piše na teleforu. 28-25, a Dragana Cvijić dobija tu nagradu. Dragana Cvijić koja je odigrala utakmicu života. 8-8 šutirati protiv Norveške. Pa 8-8 ni na treningu neko ne može da odradi, i to je podvig, a protiv Norveške bez promašaja. Dakle, sve je jasno, u polufinalu, u petak, igramo protiv reprezentacije Poljske koja je napravila iznenađenje i pobedila reprezentaciju Francuske. Danska je pobedila Nemačku 31-28. Danska će igrati protiv Brazila. Dakle, u polufinalu Srbija, Danska i Brazil. Pa u kakvoj smo mi to grupi igrali? 3 reprezentacije iz Niša u polufinalu plus Poljska, koju niko nije očekivao. Evo vidite i taj raspored. Dakle, ponovo će igrati Brazil i Danska kao u Nišu. Tada su Brazilke bile bolje, a mi protiv Poljakinja. Ali sada je vreme za slavlje, pa ćemo posle da pričamo o Poljskoj. Uskoro ćemo čuti kolegu Slobodana Šarenca sa svojim gostima. Dobro.